tukufu wanda warmai SMPSF ya no fumbuni joyo kana serikali band ya jitihadi washindo wazifanya hamandi pima ya yeye mafonctionnaire wa serikali donc kuna hunu bafanywa avancement ya wando za serikali ngajumda ubano warjola uzambavi hadi simbavi da sina band ya maranya au ranya mzima ngoni maranya wa jumdo ubano makati anungaro nao mananya sitsoye. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Suleiman Alishoni we mrazi wa serikali leo rihono usihunu oha pema yafanyishiha arinike mbavi ila furaha uloniyo hauzla fikra ulonizo ulihone za jirizini makatika ya ora hao wakati wa homwezi kujaisa no bafanya ngo maliza ndani ndio shukuru ya Mwenyezi Mungu ulihonde malivo yafanya harmon razi wa serikali zilizokana na shukuru ya Mwenyezi Mungu wako sababu ya ukana jazenu katika zona katika na Muhammad Ahmed ya ukana areliwa mwezi kayao raka nzofanya hazi karjawasuli mem siku 15 sharja areliwa mwezi sha ngabonogona kwa tsani njeze banu harmazen rozero zontipia yamilo kana la inshakartum alazidannakum kahushi anongo bahi zrodosi sheikh modoni bahi ngoto shamra bahi kamra shanongo mbuto ni aba na zije baraka na siye kari shukuria Mungu jorejeza sana yabo ngamrejezo la inshakartum azidannakum ngaladumu rika wango shukuria Mungu ujorejeza za neema Mungu ujorejeza ebenge sina furaha sababu ya kana rikana shahidi ndio mwandoni au kana reliwa ho mwandoni mwetu mafikiri bala ndo mwandoni mwetu mkacheshala naye rikana harara ewa nanga rujoko wa mia ndio msuni yemi ndio rujoko fanyaje sha Mwenyezi Mungu hajailia arija reliwa mwezi kartujua swahanu surahaba karjanda rajua kartujua unu mwezi hindrini kweli kartujua unu mwezi unu rilono kartujua unu mwezi rais wa daula yakarifanyilia bonisi ye arjozi jo mzuloni na wewe sha dokana ngarishukuri yao rijibiwa na zanongo za fanishia zinu rijibiwa nondo na asili shukuria na romo Mwenyezi Mungu jazinu zidumu eka Mwenyezi Mungu abenze na singarli wao tena na jazao ritihini pasko haini 25 ngarli wao mafikiria kwa nambe Suleiman Alishoni tidotoka bafano pema basi shamuka jazoe namna inu na bangu ya maranya surzoya ridola umu sharti do fereshia eba wewe fikra yaho muhaulu parapor na zangu za jiri ngoji sina mnaje parapor no wananyuhe kao hamanda wewe ujawula umu ndo hamanda zinuka kazajiri leo zajiri eba wewe position yaho parapor no wafanya zinu ndio namna je ewa mimi position yangu mtoto wa mfano recover zima nda mina wangu rakabangu zima rishaza no ngozini kana harina zikoli wale disi harina zikoli dai wanona kana mina wao mimi sina urenga pesa yangu mimi sina ufenjao mimi mtu arenga yangu mimi kati arenga mtu atabaza mimi ala hakika ngam position yangu ngami okana ala kae plan da yenu na idumu kama Mwenyezi Mungu avenze na mimi ngamjibiwa wala tijibiwa wala ngamwomba Mwenyezi Mungu zido jiri namna inotukuta hakadiwa mwiso bakin sundaru hantunne neidi ya hetu ya Ramadhanini yeba ngodhumani yo hindrini ya gharama kayondo duko iparsabanu leo yirumishi bande zeskuza msoza tumu hawinu ya idi hawinu ya barnamaji hindrini abatina uhini ngarjuao kana ridibwa wamjoka na rifanya stoku rikaurumia ngaweza isangaboneza tuhisa shanga mjoao shoda tujo fanya stoku deze namna za wangalio wana na zaidi za hatu swanza rivenkandu swanza ebenge hamande namna mafumanio ngamjokana mapesa ya mkondo na mbale si wahanusu ngarjo shinda riyarumie rangalia watoto zaidi zao rangalia media hao ngari rangalia nene mnanongo ikayao hende na ubweza sha stoko yorika tremefa barabara nijishuka lakum abeshelea wangalizo tukufu abwan foma media saranzida harima SMPSF ya fumbuni ikayao hafaida ya HBFM moroni maguju ama muhimu ndo wone saya ukana zajiri zinu za kushukuria ndo kweli mkomori hazoea ya laumu ya reme ama zinu za kushukuria ama bai kwa indi haki ya hatu ndo kweli ndo kana bidio wazi walivwa raija kaya jifiriu haureje kaya ihea abanga uno saukana izora jujiba simaranya ndo kana ndo mada zinu zidumu shaitike zindongo za fanywa kisiasa ya ukana wandu wareme siasa kote
maudu kazi jiri tena ama Mwenyezi Mungu ajaleze nzendele hena usiku hena mwaha hena mwezi hena wakati serikali wakubali ya ukana zinduko kauzo faru wazifanye maraia wanroha za serikali walindao heni makatondo wajofanya hazi wadoli wana kabula ili sababishe zanokuzibadili harmansi wanroha shukuri hakura haunu tumabana ngashukuri yao angalizo tukufu wa hizo images za HBFM ranzi moroni maguju